prijatelji, dobrodošli u Broadcast. Podcast iz Slavonskoga Broda. Ja sam Klara Tulečić, a sa mnom u studiju je Vedrana Jurišinac, polovica Dade i Dunde. Tako je. Brenda ženske odjeće iz Slavonskoga Broda koji zapravo tradicionalnim materijalima daju nekakvu novu svrhu i novi značaj u nekakvom modernom okruženju, zar ne? Tako je. Nekakav spoj tradicije i urbanog. Kako si započela s Dadom i Dundom? Pa sa Dadom i Dundom smo, priču smo započele davno prije jedno 10-11 godina. Sasvim slučajno kad je mama od starog, mislim da je bio ručnik slavonski ili goblen, ne mogu se sad točno sjetiti, napravila jednu torbu, išla se igrati jer bio je neiskoristiv i htjela je nešto napraviti novo od njega. I tako smo zapravo se počele igrati. Meni je to ispočetka bilo onako malo sumnjivo, ali rado sam profurala to uz nekakvu svoju dnevnu kombinaciju. Primijetila sam da me svi čudno gledaju, ali išli smo se igrati jednostavno s tim i tako smo razvijale ideje i ne znam. Da, zapravo šivanje ti je od mame bio još hobi od davnih dana, je li tako? Pa šivanje je još od prabake zapravo. Vučemo taj nekakav gen u obitelji. Ona je bila baš tipična pravo školovana šnajderica, jel? A nama je moje baki, pa mami, pa meni to više bio nekakav hobi, ali ne bi rekla da je baš sporedna stvar u životu to bila. Razumijem, da. Također rekla si da si radila u prodaji, da si tako nekako tim se bavila prije nego što si pokrenula s mamom Dadu i Dundu. Pa kako si se osjećala kada si radila u prodaji i prepoznala da to nije nešto što te ispunjava i da želiš se radije fokusirati na ono što ti je nekada bio hobi? Pa ne mogu reći da nisam voljela prodaju. Zapravo sam se sasvim slučajno našla u toj vrsti karijere, ajmo to tako nazvat. Nekako, kako sam godine provela u prodaji, zavoljela sam ju, naučila sam jako puno stvari i telefonske prodaje, direktne, svakakvih vrsta klijenata, tako da nije to bilo negativno. Taj svoj hobi sam uvijek imala, to šivanje, i radila sam. Jednostavno se dogodio nekakav trenutak kad je to prešlo u nešto veće i pokazalo se da bi to mogao biti stalni nekakav posao, odnosno stalni izvor prihoda. I jednostavno sam odlučila da idem samo to raditi, da neću jednostavno nikako biti sretna, zadovoljna s ničim u životu što se posla tiče, nego sa ovim. Što sama kreiraš i sama na neki način diktiraš put. Pa nije samo to, nego ja zaista volim stvarati. Od malena sam u tom nekakvom kreativnom okruženju, ali zaista volim to raditi. Volim taj cijeli proces od, razgledavanja materijala, dizajna, krojenja, šivanja. Sve to volim. Tako da, jednostavno sam... Mislim, i teško je to bilo zadržati kao nekakvu sporednu stvar uz talant posao, jer ne možeš umoran od posla ići stvarati nešto i pogotovo sjest za mašinu i nešto sašiti, u krajnjoj liniji možeš se ozlijediti ako ništa drugo, kamoli napraviti nešto bez veze. Tako da to je sve nekako vodilo tome da mi to bude primarno. I kako ste došli do imena Dada i Dunda, koji je bio cijeli taj začetak nakon što se već torba napravila? Pa, htjeli smo nekakvo zvučno ime, zapravo smo htjeli da bude tipično hrvatsko, pa kako sam išla istraživati... Koje bi bilo tipično hrvatsko? Joj, ne znam, ne sjećam se više, mama je imala neke svoje od Terezije ili po prabakama još nešto u tom je išlo smjeru. A ja sam opet htjela da baš bude onako nekako zvučno. I onda doslovno sam išla googlati, istraživati i mitologiju i svašta, i onda sam našla u slavenskoj mitologiji je bilo, Dada i Dunda su bile dvije sestre. Dada je bila vrijedna sestra, a Dunda je bila lijena sestra. I onda smo, jednostavno je kliknulo, jer mama je kao počela izrađivati tu torbu, prvu koju sam ja nosila, pa ona zezancija bila kao ja sam lijena, ja samo nosim te stvari okolo dok ih ona stvara. I tako je, to onda i ostalo ime. Da, ali sad ste obje Dada, pretpostavljam. Pa da. Sad Dunde su naše vjerne kupci zapravo. One to sad nose i pokazuju. Super.
A kako ste došli, odnosno osim tog goblena, jel tako se Pa naziva? mislim da je bio Goblen, nisam sigurna. Da, ja nisam davno. sigurna je li goblem ili goblen. Goblen. Goblen, bi bio bolje. da. Ok, da, razumijem. Znači, to ste nekako skoro pa eksperimentalno došli do tog komada materijala praktički. Pa da. Da, i onda ste se odlučili baš fokusirati na to ili ste imali neki proces eksperimentacije i dalje s materijalima? Spontano je sve bilo, zaista. Mislim, dobro mi... Jednostavno sam tako odgajana. Nisam na način da se stvar ne odbacuje, nego se proba nešto napraviti od nje. Ako je dugme otpalo, možeš ga zašiti, nećeš baciti sad nešto. Ako je nešto poderano, probaš nešto izvesti od toga. Tako, od malena sam tako odgajana u tom nekakvom upcyclingu, samo što tad nismo znali da je to upcycling. Pa tako je i to išlo. Ti ručni radovi su bili nešto strgani ili su imali nekakve flekice po sebi, pa ideš iskoristiti dio koji možeš, koji je čitav i tako smo se igrale. Onda ispočetka su to bile samo torbe, s tim smo krenule, a kasnije smo proširivale ideje, naravno, kako ti dođe. Da, sad sve imate ide i dalje kapute i haljine i da. Sad košulje, čak i jel' tako? djelomično izbacujemo zato što vidimo da nešto ili nema smisla raditi ili nešto, mislim, realno živimo od novaca, jel? Kao i Nešto svi, se da. i ne isplati raditi, tako da... Dobro, a kako ste uopće nalazile te materijale? Pretpostavljam da nema neiscrpna zaliha tradicionalnih materijala. Pa nema, da. Pa krenule smo od naših, što je bilo u obitelji i radile smo onda stvari samo za sebe, jel? Što se tiče haljina i toga, to smo radile za sebe, jer ne znam, ostalo je od bake nekakve posteljine, stojnaka, šlinganih, nećemo to koristiti. Ideš napraviti nešto tipa haljinu, suknju, što evo dan danas nosim. Ima nekakvu vrijednost, nosiš uspomenu, nisi bacio, odbacio, evo i tako smo se vodile. Pa onda su drugi to počeli primjećivati, pa imam ti ja ovoga, pa ili daj meni nešto napravi, iako ne radimo po narudžbi, ali ajde daj nam ovo, pa rodbina nam je donosila, a sad je otkupljujemo normalno, ima ljudi koji, ne znam, dosta ih odlazi van, ne nose to sa sobom, ostave si nešto za uspomenu, ovo ostalo onda ili prodaju. Bitno je da se ne baci. Bitno je sve spasiti. Da, rekla si zapravo da ljudi su na neki način zaboravili te tradicionalne materijale, tradicionalne komade, poput i sama kažeš posteljina, stolnjaci i tako dalje. I koliko je tebi zapravo važna ta upravo prenamjena tih materijala? Pa ono što sam ja primijetila, točno u jednom trenutku se dogodio nekakav prekid kada je to sve postalo demode, kada se to počelo spremati u ormare i kuću s tim i bacat čak. I mislim, razumijem i mladost i sve, pa misliš šta će ti to kraj toliko modernih stvari, ok, razumijem, ali drago mi je da smo uspjeli i naučiti da se može ipak prenamijeniti, da se može nešto novo napraviti, pa čak i vidim da dosta ljudi sad vraćaju te stare posteljine zapravo i stavljaju ih stvarno na krevet ili nekakve stolnjake stare vraćaju kao dekoraciju, tako da evo, to sam primijetila, drago mi je, zaboravila sam što si me pitala. Htjela sam koliki je značaj toga odnosno da radiš, daješ novi život zapravo starim predmetima. Pa ja mislim da je tradicija u stvari u svakom narodu jako bitna, jer tu nekako sve polazi. Ima nekakvu jačinu i ako ju počneš odbacivati, onda nekako gubiš, kao kad osoba gubi sebe, tako i taj cijeli narod onda gubi tu nekakvu težinu, ajmo to reći. U tom pogledu mi je to jako bitno, a kao drugo, to su naše bake, tete, prabake radile i mislim, ne mogu uopće zamisliti. To je sad kao da ja nešto napravim i onda dođe neko tamo treći i to jednostavno frkne negdje ili baci ili ne znam, ne poštuje se nečiji rad. Mislim, razumijem da se ne može zauvijek poštovati i da sve to razumijem, ali opet zašto sad to sve izgubiti kad se još može, a opet iskoristiti, a sa treće strane bacati materijale, pa tu ulaze i ti ručni radovi, nije dobro za
ekologiju i općenito nekakav održivi sustav, ajmo to tako reći. Da, između ostalog, ako pogledamo kada putujemo negdje, divimo se tuđim kulturama, tuđim materijalima. Ovo mi je sad prvo palo na pamet, ali na primjer odemo u Španjolsku i gledamo flamenco show. Kužiš. Mislim, razumiješ što želim reći, da. A kod nas praktički se skrivamo, to nema toliko ni muzeja koji bi izložili kako se je to nekada radilo, tako da ovo definitivno je novi način, odnosno prenamjena praktički stvari koje se više ne koriste. A jel dobiješ kada možda i komentar ono kao sada si uništila pod navodnicima neki materijal? Ili ljudi stvarno razumiju zašto je nešto prenamijenjeno? Bilo je nekakvih, to je stvarno rijetkost, šteta je uništiti nekakav, ne znam, stojnak tipa. A on će propasti stajeći, realno. Gledam da ne uništim. Ako ga ti koristiš, onda ga koristi. To je fenomenalno. Neću ti ga ja uzeti sa stola i napraviti nešto od njega. Mislim, logično, čuvaš nečiju uspomenu, to ti je napravila baka, mama i supera. Ali i općenito, ne znam, te nekakve novije stvari koje možemo tako iskoristiti. Mislim, vidim da se koristi još u Slavoniji ukrasi sa tim ručnicima u svatovima, ne znam, ili kad su tak neka slavlja. Normalno da to ne iskorištavamo. Nego ovo doslovno što nije iskoristivo više. Koji ti je najstariji materijal koji si koristila? Kažeš da si imala neke čak iz Jugoslavije. Dorada, to su metraže u pitanju koje sam igrom slučaja našla, u biti mamina prijateljica je to negdje pronašla. To je bilo proizvedeno još u Jugoslaviji. Imala sam i nekakve su mi došli pod ruku, više se ne sjećam iz koje je to točno godine, ali vidim da je tvornica iz Zaboka proizvela. Mislim da ta tvornica ne postoji isto već, ne znam, preko 30 godina sigurno. I ti materijali su nevjerojatni, koliko su kvalitetni, koja je to finoća, punoća pod rukama se osjeti za razliku od ovih današnjih, iako ne pljujem po današnjim materijalima iz metraže i mi ih isto znamo ubaciti tu i tamo normalno, ali mislim ne da se trudimo, nego ih jako pažljivo biramo. Da, ali isto možemo samo usporediti. Današnja moda napravljena je zapravo većina da bude brzo konzumirana, da se što prije mijenja i onda ni materijali više se ne rade jednake kvalitete kao što su se nekada radili, gdje je cilj bio upravo to da što duže traje, da je što lakše popraviti ako se pokvari i tako dalje. Da, kako je došao taj fast fashion što se tiče tih odjevnih gotovih predmeta, tako ima i u materijalima, odnosno metražama, isti način proizvodnje, što se vidi ako se nešto napravi nakon, ne znam, par pranja da to više nije to, ili je loše bojano ili je jednostavno loša kvaliteta tkanja i slično. Da, oblik se izgubi. Da, dobro, to ovisi i o načinu krojenja i svašta, peglanja ovog onog, ima tu proces, ali vidi se razlika jednostavno. Sjećam se i od svoje bake kada je lupala onim stolom, ne znam je li znaš kada provlači konac onako dolje lijevo pa desno, pa onda lupi kao da napravi platno praktički od konca, jel tako? Da, stan skalački. Da, tako i onda onaj kolut i tako. Dobro, očito je davnih dana bilo kad se ne sjećam nikakvih naziva, ali dobro. Ok, pa koji ti onda proces dizajniranja? Mi sve tako doživljavamo kao nekakvu igru i mislim igru možda zvuči to neozbiljno, nije neozbiljno, ali koliko vidim zapravo ste već generacijama kreativke recimo. Pa to tako i onda je već u krvi. Nećemo sad to doživljavati, sad ovo moramo ovako, ovo moramo onako, nego jednostavno to ide spontano. Tako je i taj proces dizajniranja u stvari isto tako nam spontano dolazi, ne znam, poslažemo sve moguće materijale, sve ručne radove i onda gledamo šta bi moglo sa čim ići, kako iskombinirati, kako napraviti nešto drugačije. Mislim, mi imamo nekakve svoje modele koje radimo i koji su nam se pokazali dobrima i sa kojima su žene zadovoljne, tako da ne odstupamo previše od toga, ali to bi bio nekakav proces zapravo dizajna. Gledanje u to dok treba nešto. Znači to je više brainstorming proces, pa onda pa je, kako ili, bude. Mislim, meni se zna dogoditi, to sad isto zvuči čudno, ali ja vjerujem da će me puno kreativaca razumjeti, da nešto
evo sada, dobro, aj ne baš sad sam pod stresom, ali tako nekakvoj komunikaciji zna mi pas na pamet, aha, imam onaj materijal koji sam mogla s ovim. Pa onda šaljem mami poruku ili si negdje zapišem, to smo mogli iskombinirati. Mozak nikad ne spava jednostavno. To je ono eureka, samo jedna sijalica se pojavi iznad glave. Reći, tako, da. Da, a jel pratite ikakve trendove? Primijetila sam, na primjer, da u kaputima koristite patchwork, koji je već nekoliko godina zapravo dosta trendi pod navodnicima, iako vjerujem da ste to jednostavno našli načine da promijenite zapravo i date novu svrhu. Jel da? A mi uopće zapravo stvarno nismo obraćali pozornost koliko je taj patchwork popularan među nekakvim velikim dizajnerima. Jer patchwork je bio popularan kad je moja mama bila mlada. Možda da objasnimo što je patchwork, ako neko možda ne zna taj engleski naziv. To su krpice, kako mi kažemo, krpice koje su od nekakvih ostataka materijala koje se spajaju u oblike, većinom su to kvadrati, spaja se i onda od toga se radi. Dobije se novi... Tako je, može se dobiti cijeli komad, pa se može baš sve napraviti kompletno ili se može ubacivati u nekakav materijal kao gore aplikacija. Da, i oprosti, prekinula sam te, taman si govorila kako je bio patchwork popularan kad je tvoja mama bila mlada. Da. Pa ja se sjećam da je ona sebi izradila cijeli komplet, kaput, prsluk, suknju, sve je imala baš komplet, doslovno su bile krpice sastavljene i to sam ja kao naslijedila. Mislim, pa to je bilo u 70-ima, tad je to bilo wow, nešto novo. I onda ona to obožava raditi, njoj je to preljepo i tako smo nastavile, onda smo skužile da zapravo jako puno dizajnera to koristi, što je zapravo i dobro ako stvarno koriste nekakve ostatke. Da, iako mislim da možda je to diskutabilno možda i više nije, ali smislu, dobro, ja se nadam da koriste nekakve ostatke. Optimistični smo, da. Super. Super, pa onda koje možda još metode koristite osim patchworka? Jel se to uopće može nazvati metodom? Nije metoda. Pa nije da koristimo sad nekakve metode, ovo je slučajno ispalo zato što evo tako, kažem, mama si to radila u mladosti, tu nekakvu, ajmo reći, metodu. Pa evo, ako nam, ne znam, pa padne nam na pamet nekakav kroj koji je retro, pa ga idemo malo modificirati, pa nešto napravimo od njega, što, mislim, znaju nam žene reći kao da je totalno retro i da ju podsjeća, ne znam, na baku, na ovo. A to u biti je naša storija, sam htjela reći, naša priča i bit naš da bude sve tako nekako po-starinski, što bi se reklo. I koji su vam modeli možda ne nužno najpoznatiji, ali na što djevojke i žene najbolje reagiraju? Što im se najviše sviđa? Pa ovisi o nekakvim godištima, bi rekla. Ali jedna osoba mi je rekla da su naše haljine u biti prepoznatljivog modela. Kad vidiš to, znaš da je Dada i Dunda. Ja to nisam ni znala. Tako dobijem informacije od drugih ljudi, tako da evo. A sve su nam u tom nekakvom sličnom modelu. Nemamo sad, ne znam, nije 100 modela, pa ti sad biraj. Ali ja isto prepoznajem onako kao blago širi kroj, tu i tamo ima kao u struku neki spoj i tako da. I kaputi isto, mislim, barem ovako koliko vidim, jesu dosta prepoznatljivi, iako je onaj malo duži model, kako se to kaže, u A-kroj, tako nešto. Ali prepozna se da zapravo ima taj neki... Da, i većinom radimo malo te šire modele. U principu bitno je da ne budu onako preuski, previše uz tijelo, jer onda to i nije to pamučne stvari, baš 100% pamuk i ne znam, pogotovo taj tkano platno je, mislim... Da bude što prozračnije. Ljepše je i preko ljeta da ti je prozračnije, da što kažeš i nekako ti ljepše onda i stoji, a i ugodnije ti je za nositi. Tako da su nam svi tako. Da, i možda ne održivi, nego kako bi rekla, bolje drži materijal kada je prozračnije, a ne kada se cijelo vrijeme napinje uz tijelo. I može se iskombinirati na više načina. Možeš staviti remen, možeš, ne znam, jaknu gore staviti, možeš ispod majicu obući. Mislim, ostavljamo prostora za
maštu. Ono što je uvijek naglašavam, da je naš svaki komad odjeće unikat i dolazi u jednom broju. Ne ponavljamo isti proizvod. Dobro, i radi se o prenamjeni nekakvih ručnih radova, tako da je nemoguće napraviti dva ista proizvoda, ali nekako smo krenule sa tom idejom da sve budu unikati, pa onda ostaćemo u tim. U toj sferi, Da. Onda znači ni ne možete realno toliko dati prostora nekim drugim ljudima i onda doslovno ljudi znaju da si to ti napravila ili da je tvoja mama napravila i to sve, a ne neki, ne znam, sada ne podcjenjujem radnika iz Kine, ali hoću reći neko drugi izrabljuje i tako dalje. Da. A i onda nekako se vodim za tim da danas su žene nekako sklone tome da, a dobro, sad možda zvuči to malo ružno, ali svi se isto oblačimo. Svi imamo nekako, prođe 10 žena, svaka druga maltene ima barem jedan komad odjeće sličan onoj drugoj. I onda ovdje ne postoji šansa da imaš dvije iste haljine. Nećeš se pojaviti negdje i da još jedna osoba ima takvu haljinu. Ne znam. Mislim da je to ženama čak malo onako bitno. Stalno se novo i ti imaš potrebu pratiti to i onda to kupuješ i onda dođeš kući, imaš hrpetinu stvari, a nikad nemaš ništa za obuć. Ili vidiš ili kao, joj, ovo mi je super, i onda još vidiš 3 osobe u tome i onda si opet nesretan. Tako da onda to je jedan začarani krug. Apsolutno, da. Gdje mogu naći naši slušatelji Dadu i Dundu? Na društvenim mrežama za sada. Da, Facebook, na Instagramu i na Facebook stranicama. Trenutačno nemam web shop, malo još razgovaram sama sa sobom, budući da su unikati u pitanju kako bi uopće napravila, osmislila taj web shop i kako bi mi ga bilo održavati. Tako da držim se ovih društvenih mreža, već svi znaju da smo tamo, tako da za sada je ok. Evo, daj nam zapravo reci i što se tiče prodaje. Kažeš da si imala iskustva u različitim vrstama prodaje, pa koja su te možda iskustva najviše pomogla u pokretanju ili sada općenito u radu na Dadi i Dundi? Pa općenito sam nekakvog mišljenja, ako u nekakav proizvod ne vjeruješ, da ga onda ne možeš ni prodati. Tako da meni je ovo u startu olakšalo, zaista vjerujem u našu priču, ovo što radimo, i mislim dobro i zbog povratnih informacija u krajnjoj liniji kupaca zaista i je tako. To mi je prva stavka, a drugo, ta nekakva komunikacija sa ljudima, bilo sad to ovako direktno ili telefonski putem nekakvog dopisivanja, mislim da i tu treba imati nekakve osnove, ne sad pretjerano zvuči znanje, ali treba znati pričati sa klijentima, zapravo kod nas u Dadi i Dundi sa nekakvim potencijalnim kupcima. Treba znati predstaviti tu ponudu, u krajnjoj liniji cijeli taj razgovor voditi do zaključenja prodaje. Mislim, to sad malo grubo zvuči, ali u krajnjoj liniji to je tako. Možda ovako, ako sam dobro shvatila da sumiram, znači da znaju koncizno i jasno zapravo predstaviti koje neke benefite možda kupac može dobiti od toga ili odnosno prepoznat koje bi emocije mogao taj proizvod izazvati u kupcima i tako ih potaknuti zapravo da prepoznaju da je proizvod i odnosno njihove potrebe da su fit i da je to na neki način rješenje. Da. Ali opet s druge strane, ja kao prodavač trebam to prepoznati u kupcu, jer nije svaki to je taj kupac, koji... nije isti. Neko će ići na to tradiciju, neko će ići na unikat, netko zato što je to prirodan materijal. Svako ima nekakve različite potrebe koje mi moramo zapravo prepoznati i to iskomunicirati. Ne znam, pa onda samo i to predstavljanje proizvoda isto, to mi isto nekako iskustvo iz prodaje dobro došlo sad i u ovom poslu. Da li to oni koji možda te kreću i slušaju ovo ili gledaju, ne trebaju se obeshrabriti jer to je sve iskustvo, ali tako? Tako koliko je, si imala godina iskustva u prodaji? Joj, ne znam, ne sjećam se sad. Možda do 10. Do 10, ali dobro, mislim i pola godine u prodaji, mislim da je to jedno jako vrijedno iskustvo praktički za svakoga. Jer... imala sam iskustva u različitim prodajama, pa onda
tako Kada sve se da, kad sve zbrojiš i smiješa, oduzmeš, da. Super, super. Spominjala si koncept upcyclinga, pa možda da nam ponoviš što je to, jel se tim baviš u slobodno vrijeme ili jednostavno Dada i Dunda jesu upcycling, ali što radiš eto, osim Dada i Dunde na tom području? Pa to više volim raditi u slobodno vrijeme. Opet ću se vratiti na to da sam ja jednostavno, tako sam odgajana. Mama mi je to usadila, to stvaranje. Volim stvarati od kojekakvih materijala koje, ne znam, su zabaciti ili su neiskoristivi, pa volim raditi nekakve, ajmo reći, ne znam, dekoracije, ukrase i slično za kuću, stan, ne znam, i slično. Nemam baš nešto pretjerano, nisam precizna u crtanju konkretnom, ali znam se dobro apstraktno izražavati. Pa onda, ne znam, ako imam nekakve stare traperice, jakne, pa to volim isto. Ili, ne znam, nešto vesti po njima ili bojati, dodavati koje kakve zakrpe, znači te stare stvari ne pretvaram konkretno u nove, ali im dodajem nešto novo, pa onda one postaju zapravo samim time novo nešto. Da, imaju neku svoju novu vrijednost za tebe, a ono što možda nisi koristila, znači sada koristiš ili nosiš i tako. Da, pa zna mi se dogoditi da, ne znam, imam nešto u ormaru što nisam 2 godine nosila, a ne bacam naravno, pa mi dođe da, ne znam, nešto od tog napravim i onda mi je to super i onda ne izlazim iz toga. Pa čak znam, ne znam, i obuću isto, oslikavati, dodavati nešto na njih, na, ne znam, sandale, starke, tako. Igram se uglavnom. Da, ovako kada pričamo, djeluješ ono najtrendi osoba na svijetu, a koja se uopće ne fokusira na trendove, jer YouTube kada pogledamo pun je upcyclinga, materijala i savjeta kako, ne znam, preobraziti neki preobraziti, je li to dobra riječ, valjda je, neki ormarić i tako dalje, pa jel, znači fokusiraš se više na odjeću ili imaš i te neke komade namještaja koje možda... Pa i komade namještaja isto volim prenamijeniti, ne znam, ukrasiti, pa u krajnjoj liniji samo da ih i prebojam, opet dobiju nekakvu novi značaj, novu ljepotu nekakvu, daju se uklopiti na drugačiji način, ajmo to tako reći. Vidjela sam i da pratiš Ivanu Biočinu iz Instituta održive mode. Da, pa ili tko ili što ti je još inspiracija možda od ljudi, knjiga, ne znam, gdje nalaziš još dodatnu inspiraciju za svu kreativnost i općenito recimo upcycling, to je jedan važan pojam u kontekstu održivosti, a održivost koliko vidim ti je u potpunosti važna, pa dakle, inspiracija. Pa osim tih nekakvih velikih žena, rekla bi, što sam upoznala preko društvenih mreža, pa samim time i Ivanu u spominjanju, ona je velika inspiracija za sve nas i možda zašto puno, da kažeš, zato ako neko ne zna da... Zato što jako puno, transparentna je prije svega i dijeli, nesebična je, dijeli savjete što se tiče i poslovanja i kako iskoristiti nekakve materijale, kako učiti održivoj modi, kako zapravo ti sama da budeš održiva, a pogotovo što je rekla u jednom svom postu jako dobro i to mi se usjeklo u pamćenje, kad radiš sam za sebe, bitno je da budeš održiva sama za sebe, tako nekako je išla rečenica i to mi je baš ostalo u glavi, što zaista je jako bitno. Tako da ima hrpetina žena, kreativki od kojih se može jako puno naučiti i koje ćete, ne znam, biti vjetar u leđa. Mislim da smo zapravo svi tamo jedna jako lijepa zajednica i velika podrška i da nema njih pojedinačno ne bi svih nas ni bilo, ali prije svega smo si mi jako velika podrška, a onda ono ostalo dolazi. Da, primijetila sam da sada ima pokretaj Major Clothes na društvenim mrežama. To moramo, tako? To ćemo sad isto, to je planski objave. Ne damo sve odjednom. Mm-hmm. Pa ajde sad kada smo kod objava, kako planiraš objave? Relativno imaš i reelove na Instagramu, znači snimaš video, vidjela sam da imaš i tripoda, praktički imaš skoro pa opremu za snimanje sadržaja na društvenim mrežama, pa onda kakav je tvoj proces kreiranja toga? Veoma kaotičan i
stresan. Rekla bi. Zašto? Ma dobro, šalim na stranu. Pa ja baš nisam nekako od planova. Ne volim planirati, aha, sad moram ovo, sad moram ovo. Iako veliki marketinški stručnjaci govore da se objave trebaju planirati, ja opet vjerujem svojem nekakvom instinktu, intuiciji u vođenju društvenih mreža uz savjete, naravno, osoba koji se razumiju više od mene u digitalni marketing, pa onda to dvoje kombiniram. Jako puno pišem, što sam shvatila da mi dobro dođe, ne znam, i dok stvaram nešto i kad nešto radimo dizajn, pa čak i usred šivanja mi nešto padne na pamet vezano za taj proizvod konkretno i onda si to zapišem. I možda ga neću iskoristiti baš za tu priču o tom proizvodu, ali kad ću ga iskoristiti. I to je zapravo moj plan. Što imam tekice svagdje i što si sve to zapisujem kad mi nešto padne na pamet i to onda koristim za objave. Sad mislim nekako točno vrijeme i ne znam, dan za objavu, ne držim se toga. Ali dobro, to je malo drugčije od ono kada imaš nekoliko možda brendova pod sobom koje moraš točno pa onda moraš, stvarati A se. A to mi je čar. I po ljudima isto da im zapravo odgovara. Malo video, malo privatni život, malo, ne znam, konkretna objava, prodajna. Mislim, igram se pa osluškujem zapravo. Dobro, neozbiljno reći da se igram, ali osluškujem potrebe pa onda vidim u kojem smjeru ići i tog se onda držim. Da, to je taj iskustveni dio, zar ne? Pa da, mislim u početku je to bilo strašno. Ono. Aha, sad moram nešto objaviti, moram nešto napisati. Šta ću napisati? Koju sliku staviti? Ma mislim... Da, što više radiš, to ti bolje ide. Da, to svi prolaze i mislim i dan danas mi dođe blokada nekakva, ali zato, kao što sam rekla, puno piše, pa onda nešto izvučem. Osim, evo, puno tekica posvuda, što bi možda još savjetovala onima koji možda te kreću u ovom području ili ne nužno vezano uz šivanje odjeće, ali bilo koji taj neki kreativni smjer u životu koji može? Jednostavno da vjeruju u sebe i da krenu, da zakorače i da krenu i da puste to sve, puste prevelika analiziranja i razmišljanja i jednostavno krenu u to. Jesi se ti možda kada uhvatila u tom ciklusu analiziranja? Da, pa mislim bila bi glupost da nisam. Ne glupost, nego bi bilo ono ne bi to dobro Niko zvučalo. Nije tako savršen da si zacrta i krene, uvijek se malo dogodi sumnjaš. se to da posumnjaš u sebe, jel to je ispravno i oj Bože šta je meni ovo trebalo. Mislim, to je tako normalna jedna stvar. Kad mi se ne prvi put, nego ne znam, prvih nekoliko puta dogodilo to da sam zastala i joj, je li je to za mene ili nije, normalno je da se bojiš, ali sad nekako sama sebi kažem joj daj Vedrana, molim te, ajmo dalje. Nemoj uopće da te to drži, ajmo dalje. I idem dalje i to je to. Da, ni ne možeš više drugčije, realno. Pa toliko si se zacrtala u Dadu i Dundu da si dala sam se 100% i baš od sveg srca želim da mi to bude, što bi se reklo, za života posao, jer ne znam, volim i postoji. Ajde, super. Super, koji su ti još hobi? Baviš se i jogom, zar ne? Pa da, kad stignem. Šalim se. Pa zapravo otkako sam počela u ovaj posao, otkako radim sama za sebe, sam se naučila slušati više nego što sam se slušala prije. Pa onda idem u tim smjerovima koji, ne znam, sama sebi nekako kažem. Pa ako mi se nešto još stvara, ne znam, spomenuli smo taj upcycling nekakav, u slobodno vrijeme što radim, ako mi se bude u tom kreativnom svijetu, onda mi je slobodno vrijeme tu. Ako mi se čita knjiga, jel mi treba za mozak malo nešto, onda čitam knjigu. Ako mi se ništa ne radi, onda ništa ne radim. I tako to moje slobodno vrijeme ide, ne znam, joga, ajde, to se trudim da mi bude jutarnji ritual, biciklizam i slušam tijelo, slušam glavu i tako se ponašam. Gdje voliš biciklirati, što preporučaš? Joj, nisam baš toliko stručna, kako da kažem. Pa evo, da sada imaš bicikl, gdje bi išla prvo možda se odvesti? Prema Oprisavcima. Obožavam taj put, ne znam zašto. Pogotovo ovo vrijeme sad kad rode dođu, onda su mi rode, samo gledam gdje su rode, to mi obožavam ih pa. Je, odlično i super ih je vidjeti na cesti. Da.
Ako imaš nekakvu preporuku za čitanje? Ja u SF-u i tu sam totalno drugi tip. Ok, pa možemo govoriti o tome u kontekstu, s jedne strane si žena, kreativka, a s druge strane Darth Vader. Pa da, kako to da si se pronašla u tome? Pa dobro, mislim, mogu nešto. Nisam ono sad, kako da kažem, stručna. Sada mogu nešto konkretno reći, oj, to ti je tako i tako. Nije, ali to je opet nekakav da, pa kako si sebe našla u tome? Da. Maštoviti svijet, pa evo, valjda je to neka poveznica. Možda ti to odgovara upravo uz tu nekakvu kreativnost koju materializiraš, koja je stvarna i onda daješ jedan drugi balans. Dobro, općenito u životu ne volim kad je nešto zacrtano i konkretno. Ajmo to, mislim, dobro, konkretno možda ne, ali kad je nešto zacrtano, kad nema tu nešto da možeš malo još istraživati, znači, pa fluidna, evo, da, onda možda zato super pobjegnem u SF. Da, evo, recimo, drugi dio Dade i Dunde, da je tvoja mama ovdje, misliš li da bi ona možda imala neki drugčiji savjet od onoga kojeg si ti ranije spomenula? Ne, mama mi je baš, kad sam joj došla i rekla, mislim, ona je vidjela da ja baš neću ostati u nekom sad poslu za drugog raditi, da mi je ovo velika ljubav, ali mi nije nikad rekla nemoj raditi za drugog i kreni sama u ovo. Ona u nijednoj stvari u životu nije takva, jednostavno pusti me i onda kad donesem odluku, onda će ona sa mnom pričati o tome. Pa tako je bilo i u ovome, kad sam rekla da više neću, da ću dati otkaz i da neću i da idem raditi ovo i da samo to želim raditi. Ok, kako, šta, gdje, zašto, vamo, tamo, iznijela sam je nekakav svoj plan i viziju i ona je rekla može i to je to. Tako da ne vjerujem da bi sad ona još ovdje nešto na ovo moje dodala ili oduzela. Ne, tu smo jako slične. A savjetovala možda nešto? Moja mama uvijek govori meni, pa vjerujem da bi to svima rekla, da budemo svoje ličnosti. Ok, super. Evo Vedrana, hvala ti puno. Nadam se, saznali smo puno i o prenamjeni tradicijskih materijala, o Dadi i Dundi, upcyclingu i zanimljivim drugim pojmovima iz svijeta mode, recimo to tako. I evo, još jednom hvala ti puno na dolasku, pozdravim mamu i hvala i vama, dragi gledatelji i slušatelji, dragi prijatelji. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog!